Muraho neza abanya-Uganda, amazina yanjye banyita Kyagulanyi Bobi Wine. Ubu ngubu tukaba turi ku itariki ya mbere z'ukwa 17 2026, isaha yo akaba ari mu gitondo. Umugore wanjye akaba yarapfuye mu gihe cyashize ubwo habaga amatora ku itariki 16 z'ukwa mbere. Inzu yanjye ikaba yatewe n'abapolisi n'abandi bantu bigenga nabonye bari kumwe nabo baje kuntera ubwoba. Bavanyeho kamera ziri mu rugo ndetse banaca insinga z'amashanyarazi. Ibi byose bakaba babifashijwemo na helicopter, indege ntoya nizo zabafashije kugira ngo bakore ibi ngibi. Iyi video mumaze kureba rero akaba ari Kyagulanyi cyangwa umwite Bobi Wine, akaba yaramenyekanye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ubu ngubu akaba yarayobotse inzira ya politike. Rero uyu Bobi Wine ahanganye n'umusaza bita Museveni uyobora igihugu cya Uganda. Ubu ngubu rero akaba agikomeje gushaka izindi manda, rero bikaba bituma agomeza guhangana n'uyu jene wita Bobi Wine ushaka nawe kuzayobora igihugu cya Uganda. Rero uyu Bobi Wine akaba yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze video, ikaba yagiye kwirakwira mu gihugu cya Uganda ndetse n'ahandi hose. Nanjye nkaba wowe ukurikirana Mate, wowe ukunda Mate, nkaba nayipostinze kugira ngo nayivuzeho kugira ngo ubashe kumenya ibyabereye no mu gihugu cya Uganda. Rero nta bindi, rero Bobi Wine ari kuvuga yuko mu gihugu iwe bamuteye, bundi bamaze kumutera baca insinga zimwohereza amashanyarazi ndetse banaca kamera. Rero ibi bikaba byabaye ng'abapolisi b'igihugu cya Uganda nibo babikoze, aho bari bazanye n'abandi bantu ngo bagerageza kugira ngo bamutere ubwoba bundi ariko kuko we ntari kwemera ibyavuye mu matora yabaye mu gihugu cya Uganda. Wavuga yuko rwose bamuriganyije ashobora kuba ari watsinze amatora. Rero nabindi uyu Bobi Wine ashatse yacisha make kuko n'umuhungu wa Museveni ntamworoheye, agenda avuga yuko nareba nabi rwose azanabisigamo ubuzima. Nkwibutsa rero wowe utarakanda subscribe no kuri Mate yikore kugira ngo buri video yose na uploadize igiti kugeraho gatanu ku kandi. Rero uyu Bobi Wine akaba yaramenyekanye mu ngoma nyinshi zigiye zitandukanye, ariko ubu ngubu uko nabikubwiye ayeyobotse umuziki niwo akora. Ndagushimiye rero wowe wafashe umwanya, mfashe umwanya nkora ka video gatonya, nago narimerutse kubatsamo vibes zabereye ku mihanda. Ubu ngubu mbazaniye politike, wowe ukunda Mate, wowe ukunda show, wowe ukunda showbiz yo mu Rwanda, wowe ukunda buri kimwe cyose mbagezaho, ndagukunda nanjye cyane. Wibuke gukanda subscribe na kandi kuri likes, unagiye muri comment uduhe igitekerezo, bundi nge mbagezaho amakuru yabereye ku mihanda. Nicyo mbereyeho, ngebwe nzabashimisha, namwe mujye mugerageza kunyereka yuko turi kumwe. Ese Bobi Wine bizagenda bite? Ese Museveni azabigenza gute? Museveni azagomeza